ٹھنگ کی پدورا لاجیجو جوت کی جنا شومی کسو سرپت بھی ہے نا تو اسی مانش اچھا بطل بطل ہاں ہمیں شاعران تو کا دو سہ سے مصرا شاہ کاشت کو بطل لکھتا ہے نا بعض جوان واجہ ہوتی صاحب اہمیں گپ جنگا کہ میں ازانگ ہوتی جائے پہلوانی کردار کار سستن کا ہاں دیما اور تک تو یہ حوال ہاں کارکن کے ہم ضرورت ہستے کہ بائدیں اسی طرح بعضیں کتابیں پٹپول بوتا بلے انگف بعضیں ازانگی گارو بیگوا بوتا بعضیں نہیں بلکہ مردمانی سینہ ہستے اہم دیما آرگے ضرورت ہستے تو آہانی محفوظ کرنے کا واسطہ کارکن کی ضرورت ہے واجہ صاحب انچو کہ کتابی دروشمت و وقت ہم کارکن کا واجہ یوسف گچ کی لیکن بعضیں بے شخصیت ہیں کہ آپ خاص کر پہلوان انسرا و کہنے شاعری اسرا بعض کارکن کا ہاں تو ای ماڈرن دور ہے کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا دور ہیں رسائی ہاس وسیلہ ہاس ریکارڈنگ بتو کام ای دور ہے تو چیز سرب کہ چیوڑی کار میں نوجوان نو دربار اگر بلوٹ ہوں پرچہ کہ ای میں اسی محفوظ کرنا میں وہ تھی جندے محفوظ کرنے گے تو ای بابتا شرف دارا سب کچھ بچہ پٹپول چونا راہو در چونا پیسرا کسیک پٹپول کو تھا انچو میں پیسرا قبضہ کہ میں گوڑا بندہ تھا رودر تزانت کے ماہ گوشیں تو میں انگریز بیتنا یوروپی ہاتھ کا کار کو تھا میں بنیادی کار ہماں کو تھا آج رند میں بلوچا ہم پٹو پولے نیم کا زیادہ ہیں توجہ ندا تھا چونکہ کار کنک لوٹ تھا وہ جب پکیر شاد کاراں بشیر احمد بلوچ بنیادی لہت کاراں تو منی خیالہ کس نے کار یہ نبیہ کے برابر آیا کوہنے شاعری سرا تی بطلانی سرا تی کوہنے قصہانی سرا گیدی قصہانی یہ کجام ہم حوالہ یا تئی کیسے بلوچی گورا ہمیں چو چیز ہستے کہ کیسے دنگا انسر کار نبیتا تو تی گپے موشن کہ بعضیں آزان کے انگا معلوم ہیں سینہ ہستے ہو بالکل ہستے جب ماں ایک روچ نشتے کہتے ہیں کراچی ہے ادھا کراچی پروفیسر ڈاکٹر لقمان گل پالاری تو آپ اس کا ہے کہ ماں بلوچی ہے چونکہ کوہنے شاعری بارہا لوگ ادب بارہا ونتا پتہ مشہورتنگا سید ریفرنس لائبریری ہے مجھے اس کو تک شمع بلوچی کوہنے شاعری کتاب کجاما گوڑا منا ہم ایراس پیش داشتا ہوں میں مستن کتاب اسے ایک جلدی اتحا بیتا تو ماں حیال کو تا بارے 20 جلدانی کتاب دا بی وائد ہوتی کوہنے شاعری چونہا یا گپی آراز سوشی بچہ میں گورا اگرچہ کوہنے شاعری شاعر وزانک دا بلے مولائی دورا نیم حدی شاعری کی شیما گوشیں یہ زمانگا ہنچے شاعر بیتگاں کہ ادرو صاحب کتاب ہنی مثل 4-5 سال پیسر ماں مولا اسماعیل پلابادی سر پٹپولے شروع کو یہ کتاب ہے شعر در کپتا مائی شعران دفتر چھاپ کو ہاں میں نے نامہ اگر آنچو مولا بوہر سر کارکنک بی بی یا مولا بہادر سر کارکنک بی بی کشن مواد شعر رستو کنا آسانی کو کنا ہو کسی شوہاز بکا کار بکا انگا تک مواد نہیں سوشل میڈیا زمان کا لہتے حوالہ کار کو تا مچھر شاعر انگا کماشا باز یاد ہے کہ تو ہمیں شاعرانی سرا اگر جتا کار بکنے ہر ایک کی صاحب کتاب ہے ہر ایک کی سر جتا کار بیت کت کا تو یہ زمانہ کا کار یہ واسطہ آسان ہے کہ سوشل میڈیا انچو کہ تو گپائے تھے تو کسی گوشت کت کنے کہ تو تی میتے کے کماشی درگی تو گا میتے کا شوت نہ کنے اول وشن تی جند برو بیت کن کہ تو بلوچستان بازے ہندو دمگا رست کت نہ کنے یک نیم کے تو وقت کار ہے یا نیم کے تو کسی ذمہ داری دے تو آرہو ہمیں شعرہ ریکارڈ کرتے اس دیم دا انچو یک روچے ماں کیا صدوے شعر اس کار آئے تھا گوڑا ماں ہمیں جو سپورٹس کے شعر مثل کجا ہمارا سرجمہ دست کپی تو ٹکر یہ دا ٹکر یہ دا یہ شعر تو یک کماشی کولو آئے شعر یادا تو آئی چوک منیرو دا تربت یونیورسٹی آیا ماں فیس بک ادا آئی کسان ٹکرے من رستے ویڈی ہوئے گوڑا من جو اس کو کماش کجائے گا شی ہے کولو آئے گا گوڑا پدا آئی چوکا من میسیج کوشی منی کماشی گوڑا آشو آئیے پدا 5 شعر شش ریکارڈ کو رہ داتا مثل کیا صدوے شعر لاتے انچے بندتا کہ میں کر رہا مثل زانک نبی نا مثل گوشی تیتا نلی مرگ نام گئے بل تیتا نلی کس نظر کجا مرگی پرچہ شعر ادا سرجم نہیں تو ایک گوشی تیتا نلی پدا گوشی چاہی کپوت مل گردنے اب کپوت آئے دا گوشک آئے کیسے دوستی اچھی تیتا نلی تو شعر یک بندی گا رہے تھے ہمیں مرگ ہم سمجھانا ہے شعر ہر وقت مطلب دون بندہ در کے تو یہ وڑا کیسے کہ پٹپول بھی یہ زمانہ کا منیالا ماں پٹپول راہ میں پچ گا میں واسطہ عام مشکلات نہیں کہ سید آشمی زمانہ کا ہوشتران سے من دارا ہو کیسے بزک بھی چنچو پریشان بھی پازولے درگی جگہ کسر کندہ رہو ادا کیسے چنچو روچا ادا نندی تو زمانہ کا کیا پولکاری بیتا ہنی باز آسان ترتا ہنی باز آسان ہے شرے رنگی پولکاری بیت کت کا بلے اصل کا پیشے ہوب بو آہا گی کسی علم کا دلگوش بھی کسی وطر ہوب بھی پزور و کس کار پرمائک نبی اگر مابوشے کہ تو بروی کار ہے بکا کوتی نکا پچھا یہ انٹرسٹ نہیں
تو منیالا راہو در باز جوان جی علی صاحب یہ دونوں گپاں چ زن بھی کہ بلوچی زبان لفظاں بھی یا شاعری بھی بلوچ پجار وتی پجار دنیا دیمش ملکاں بچارے آہاں وتی پجار واسطہ یہ سمجھوتا کتنا کتا مطلب یہ کہ دنیا دیمش میٹیریل ترقی بوتا ڈیجیٹلائز بوتا دنیا مشینری حوالہ بھلے تو یورپی ملک ہر جگہ برو وتی زبان گپ جنک لازمی اب راستہ ہو جاتا یا وتی ثقافت و کلچر و ہسٹری بھی آئیے جانے کے کوشش اب بھی ہستے تو یہ بابت اچھی ہے کہ انچو کار کرنے کے ضرورت بائدیں بھی ادارہ بھی کاراں بھی کہ یہ میں پجا رہا یہ بابت چیزیں بھی بالکل وجہ یہ کہ استے ایشان اس طرح کار کرنا کہ یا کہ تو ایشن کہ میں تو چونکہ گشتے میں پجار میں شناختیں پہ تاریخ انتیشیہ والا کارخانے کی ضرورت ہیں تو رشا نسل در نسل چونکہ ساری سینہ بسینہ تک منتقل ہوتا نون نسل در نسل یا سینہ بسینہ دور نے نون نالج ذریعہ کتابی شکل ہے تو کا تو نو دربارانی ہوتی نسل ہے تو کا اشرا مانگ کرنے کے آگے سرا پو بھی اور مزید بھی اور مرچی ان دورہ کے استے ٹیکنالوجی دورن چونکہ واجہ اسحاق صاحب گشتے کہ بھائی مارا اگر کا صرف جستجو بھی پٹو پول ہے کہنا کہ جستجو بھی آگوڑا بعض چیز خود کنتے اور موبائل ذریعہ بعض چیز ریکارڈ بعض چیز خود کنتے اور بعد ہے کہ ماں من کا ہوتی سنگتہ نواستا ہوتی نو دربارہ نواستا نو دربار بعض چیزیں سمجھن ڈیجیٹلائز چیزیں سمجھن بعد ماں استعمال کنن اور ماں ایشان تو کا وات ایشان چیزاں مان کنن چاکہ ارکا سے ایکسیس بھی انٹرنیٹ ذریعہ چیزیں منی علمہ کہتے من چیزیں تحقیق کنین آئیں گو شیئرنگ کنیں گو واجہ ہوتی خان صاحبہ واجہ ساک صاحبہ دیگر سنگتاں گو پتہ ماں ایشا بھی کوشش کریں کہ نیٹ تو کا من بیار انٹرنیٹ تو کا تاکہ دیگر مخلوقہ بھی رسائی بیتے نا تو اے والا انتہائی ضرورت ہے بلے ادا چونکہ من ساریہ کو ادا مشکلات سک باز بھی ہم تو قومی والا چیزیں کنے تو تئی سرا بازن پرابلم بھی تھے پرچے تنے اختے دا یک مخصوص ان مائنڈ سیٹ ہستے کہ بھائی قومانی بالادستی تا گوشہ ہے یا قومانی راجہ تسلیم نہ کرنے گے نہ مننے گے یا چو زبان والا بلے ہمیں آلات ہیں تو کا بازکار بود تو کا باز بود کن بالکل چو زبان والا چونکہ زبان والا بعدین کے زبان کے استے ادارہ ہیں تو کا بھی اسکول ہے تو کا بھی آئی سرا بھی تاکہ اما چک کے استے یا یہ انٹرنیشنلی یا کہچے بوتا کہ بھائی آ چک کے استے آ زادنا تو کا کہ اما سکہ کے بانے تو کا یہ بات ہے کہ میں سبجیکٹ تو کا بھی اور ہمیں سبجیکٹ کا کہ ہما زبانیں بلوچی ہیں براوی ہیں پشتو انر کچھ ہم زبانیں آئی تو کا آ قوم ہے آ نسل ہے آ ایشیا والا اور باہر ہے کہ ماں یک دیگر چیزیں چوکے تو گشتے ادارہ ہیں تو کا یونیورسٹیز ہیں تو کا تعلیمی ادارہ ہیں تو کا بعد ماں ایشا اپریشیٹ کرن حوصلہ افزائی کرن کہ میوزک والا یا دول و چاپ والا یا ثقافت والا یا چو داستان والا یہ چیزیں پروموشن باہدے بیتے ایک ہی بیتے گوڑا رندہ گوڑا معلوم بھی پیشہ یہ چیئے بوتا ہے ماضی ہے کہ بوتا ماں میں پتمات میں پیرو گشتگن کے ایشانی ڈیجیٹلائز دور کے نبوت ہے آئے دورہ لائٹنگ سسٹم نبوت ہے شپی کے نشتگن گوڑا ما تمام مولہ سنگت بوتگن برادری بوتگن تمام نشتگن چاچ بوتا ہو یہ چیز بوتگن پتہ ایشی سرا ڈیبیٹ و ڈسکشن بوتا گوڑا ایک منتقل طریقہ کار بھی پتہ بوتا ہے یا کہ کسے گشتہ کہ بھائی یہ حوالہ بوتا ہے بھائی فلانی جگہ کیسے ہمیں چونکہ وجہ مطالعہ ذکر کو یا پہلوانانی ذکر کو کیا بھائی ایشان ایچے کو گشتے گوڑا اے پدا آدمی بھی سمجھتے اور آدمی علاقے تو کبھی شوتے تو میں شمیں یا مروچی دور انتہائی ذمہ داری بھی اگر ماں نہ کو منگوشی کہ میں نسل یہ دور نسل کے نہ کو یہ سہولت انتوں کا ڈیجیٹلائز دورتوں کا گوڑا مستقبل میں واسطہ شر نبی تاریخ معاف نہ کرتے جی بعض جوان واجہ ہوتی صاحب انچو کہ ماں یہ ہمیں دورے گپائیں سوال ہمیں یقین ہے کہ ماں دیمہ روگا ہیں کہ یہ دورہ تی وتی تجربہ ہیں تو چیز سرپت بے ایک بچے کے انچو کہ تو کہ ماں بلوچی ڈپارٹمنٹ بط یونیورسٹی بھی یا ہدے بھی کہ نوک بائند ہیں یا پولکار ہیں کہ بھی اتی لوک ادبا یا کوہنے لفظاں کے سرا گشتر کارکن ضرورت ہستے ہیں کہ آ گار بیگو یا گار بیگو مبی تو آئی محفوظ کرنے کے واسطے ضرور کارکن کی ضرورت ہستے ہیں بعضیں کار ہیں چونکہ ساگو کہ دنگا انچو کار دیما نیت کا انچو بلوچی ہے
दास्तान बुआ या क्लासिकल शायरी भी या चाच बुआ बतल बुआ किस्सा बुआ अंगा हंसता बाज़े ने छेड़ता रहता गाँव बाज़े ने दे मार के ज़रूरत हंसते तो ये दौरा मैं वरना हाँ मैं नौजवान अच्छे बड़े क्लोक करने पर डिजिटल दौर है कि मोबाइल तो करती बास चीज़ तो ऑडियो रिकॉर्ड को तो करने वीडियो रिकॉर्ड को तो करने वो बाज़े गिफ्ट तो करने जी वजह ما سر باقاعدة بلوچی اکیڈمی شو تکن یارنده دهرنده گوشتا ما وشتا شما همی دو چار نوجوان که مثلا انفیل کنگا ہیں اشان شما خرچه ده یا اینڈرائیڈ موبائلی یا کیمره بھائی 20,000 کل دارا تو برو کسی سی بی کئی سارا کار بکن مطلب ہانیے گا شے مریدے گا چاہ کرے گا گراناس کسی بی بگرہ چے آرتا آئی کابرہ سی بی آئیں مطلب چیچ کی بلائیں خرچی چنیستے مطلب پدا ما باقاعدہ ای شمی بلوچی ڈپارٹمنٹا پدا تربتا ما کیسے ڈاکٹر صبور صاحب کے رام شو تکتا مو ڈاکٹر صاحب ہر چی مردمی کی تی تیسے سے کیسے ہیں چی آت کا اسٹیج انفلے گا یا پی ایچ ڈی گا آئی آرہ ہنچی ٹاپ کی بدے کہ لائبریرین تو کا ہچی موجود نہ بھی نا اور کافی پیسٹ کا بھائی برو فیلڈا کار بکا ٹھیک ہے تو فیلڈا کار کا نوکی چیزیں پیر دیں مانا اگر نا تو روئے اساق رحیم سفر نامہ کاپی کرنے 4 لفظ تیگاں چیزیری 4 لفظ تیگاں چیزیری گوڑا اے وڑا آو کتابی شکل ہستا نا اما کے نیستا تو ہم بیا ہاو نا تو بعدے کسے نوکی چیز دیں بیا درگی نہیں آیا مثلا یک مردم سی بی روت کا یچین چو خرچ چلا کی یا ماں درات کا پیشنا چے ماں روگا دیب سربازا ماں پیردانا اوشتا تا 4-5 موقع تا ماں ہما ٹکرہ کا میرو کا کسے مطلب جان شوشتا کا کاروانا دیتا ماں چی باقیدہ ویڈیو کو تا باقیدہ پوٹو گیبتا منی وائس سے ماں شنگ کو تا اچھا پدا مالو کا شنگ کو تا پدا شنگیا چران گورنمنٹ اود بلوچستان گورنمنٹ یا سنگتاں چوکتا ہمیں جاگا مان شتا اوشتا تا گوہ بار کو تا ہنی ماہی بھی ادھر شتا چیئے جاتا گا بوڑی جاتا گا اچھا زبردست بوڑی جاتا گا میرو کیسے ادا چوچو وغیرہ ہمیں وڑا کمبر کیسے کابر سرہ ما شتا گا ملورانا فلان وغیرہ یہ ہم آنچو شنگ کو تک جی اچھا ہما جانے کے بدادشاہ کشتا کارل امریکی آئیے سر ہم کشک جاگا موجود ہے ہستے یہ ٹک کا کشک بھی تا کابتا مرتا نا بلے میں پول کار کیسے نہ رہا بالکل پٹ پول نہ کنا سر پوزے مانی جرندہ چوشی بعضی چیزیں مطلب دیما آرتا لاتی میں لکھ کتا من کر رہا یہ رہا بل کمپلیٹ نہ سر پوزے تو یہ ضروری ہے کہ میں نوجوان اشان نہیں ہوگا توجہ بھی دیں بلے کاپی پیسٹ مکنا وات چیزیں دیما گیا جی جا واجہ منظور صاحب کے ڈائریکٹر میں آہم گوشن کہ وقتا کہ آرٹسٹ ہے کہ آلوٹی کی ڈراماٹائز ہوا بعض پی ٹی وی یا داستان ڈراماٹائز ہوتے ہیں بلے انگا چانے کرنے کی ضرورت دستے ہیں کسانے پیمانے ہوتے ہیں بلے بعض داستان دیوانے آتے ہیں پرچے میں دراہم میں کلاسیکل شاعری داستانی رنگا آئین تو کو ندارہ کشی حاض کردار باز اور قصہ دراج ہیں مزہ نہیں تو یہ زمانے کا فلم جوڑ کر تامر جوڑ کرنا یا ڈرامہ جوڑ کرنا یا اسٹیج پیش کرنا کاکا شکلا بتکا یا نوشتہ دروش مارے گئے ضرورت ہستے ہیں تو پرچے کے اشتو کا مردمانی ادونا کی استا پرچے اصلیں راستے واقعہ بتکا وقت ساچے میں نہ بتکا حقیقتی واقعہ بتکا بعض چیزیں اگر پالوانا پیک ہوتا بلے اہم تخلیقی و ساچشتی بنیادہ چے دے ماں اورتگا تو یہ بابت چیز روشن بچہ ماں یہ گپی گیشنک لوٹا کہ پہلوانا انچو چیز پیر نہ کتا کہ میں شما مثل ماں سوچ گا یا پکر کرنا گا نا پہلوانا چی کتا میں شاعرہ دو بند پیر کتا یا سائے بند پیر تا پہلوانا قصہ ہوتے نہیں وچ جوڑ نہ کتا قصہ آکی کتا پرچہ مردمانا چوہ جو ہوتی کنوشے کابر ہستا آنے چوکو نے ماسک ہستا بعض مردمیں وہ شجرہ موجود ہیں مردمانی کوہنے ادرا میت نہیں آچوشیں کسے کہ بعض مردم یہ چیزیں گوشی کہ خیالی نہیں البتہ شاعرانی تو کا برز جہلی یہ بیت کت کا دو میں یہ چیزیں ماں تپاک کرنا بچے ڈراماٹائز کرنا اشانی کسے کسما کی رنگا آرگ یہ وہ بعض شاعرین چیزیں بھی کہ عام مردمیں لوگ تو کا چوک کے جنینے ہر کسی کسے شاہ چارت کت کا بلے ہنی منی حیلہ کسے چونکہ ہمیں کسما کے یا ڈرامہ زمانے گے آنے زور تر رہتا نی اصل ڈرامہ نے مگا دلگوش کم تر رہتا نی شارٹ فلم میں وہ جوڑ بیگا اسی طرح وہ دو میشے کہ مرچا وہ ناول کیسے سکباز نبشتہ کنک بیگا دنیا ناول کیسے وانک بیگا اگر یہ چو ناول دروشما آرک بیبا یہ ڈاکومنٹری دروشما نبشتہ ہی رنگا ناولا بیبا آوڑا ڈاکومنٹری رنگا بیبا تو یہ بات شرین کاری بیت کت کا بچے منی ہوتی جندے خیال بیتا مچرتے یہ کیسانا کیسے مردم
चूँकि खान आप कलाते के दौरान मुनीर अहमद बादीन या बहिश्त दोज़े नामा के नावल नविश्त तो बाज़ खूबसूरत रंगी शेख से नविश्त खुदा अगर बरूची द्राहे कोहने किस्सा व दास्तान नावल रंगा दे मारक बेबा ड्रामा हम शायद बिल ड्रामा नहीं है कि हम ज़माना के ऐसा भी तो कुछ कुछ करने कि नहीं मैं गुरशे हम ख़त्म हुआ नहीं भले हम आखिरी सांस ही लगाएं तो ये बड़ी कार्य भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री बड़ी प्रोग्राम में चारा के हाँ शार्ट फिल्म मस्त शार्ट फिल्म आई सर जोड़ करने भी चूँकि शाहू तुर्क के जंग है ना शाहू तलांग आई सर जागिन ने नाम है चीज फिल्म याद का बहुत ज़बरदस्त है किस्सा मर्द में चाह रहा था मर्ची बांधा आम मर्द में तो जिस पे कहने जागिन चाहिए शाहू कहें तलांग कहें तो हमें फिल्म में जरिया किस्सा सरपदा चुना हुआ कस्मा की भी तैसा महमूद बुनियाद अली की तबीता पता किसने शाह जी से पहले में जोड़ को बोले बात ज़बरदस्त चारक भी था और सक दोस्त कनक भी था ये वाला कार भी तो ये बस बेहतर हाँ एक मिनट कम किसी से ना और ऐसे के हर चीज़ में गुशिंदा है ना हम के क्लासिकल कैसे शेर गुशा गाया सर ये लफ्ज़ बाज कैसे गलत प्रोनाउंस करना गलत गुशन थे ना ने पाजुल शेरी गुश मौसमी तर हो रहा आलम जो है मतलब ना कुलूकार गुशी मौसमी थल हो रहा या कमालहान और मर्द में गुशी के तो द्रेक चे गाजहान कलाता जोर तो शायद मूला दफा सासा गाजहान होना है ना ये जगह नाम है गाजान लाशरियन मरकज है बाजार नाम गाजान है ना और तो द्रेक चे गाजान कलाता जोर तो शायद मूला दफा सासा माँ हमें गुलूकार हर चीज में दसरस आए या नूरल भी था उससे ग्रामसूल भी था हर कस मास्टर सर मुस्तकबिल ये लफ्ज द्रो कैसे स्कूल वाने ना ज़बरदस्त हो शोक हन निशा गलत प्रोनाउंस कर या गलत से लिख के और गंडू से हमें बड़ा है ना लाजमी अब रिवाजगिरी हो देमार होते तेमर हो ना ऐसा मान गया तरह बाज़ शहरी अगर याद हैं तो कम उबाल लाते हैं बंद याद तो वो शलहन काम बच्चे के ना मना शहर हो खैर याद नहीं क्लासिकल शहरी अगर कम लाते हैं बंद याद बीत रहे कसी तो कुछ तो कने ना आजू आजू होती कान गप्पा बिचा माये गप्पा दे हम बर्त कना कि हमें शायरानी मिसल मौसमी तरह और आलम चो खैमा जदी आगे सतगवार कहरबा शंजान रदी तो ये शहर सरा बाज किसने चिस्तो रहा शी सर ताना ये गाल नहीं बाज जागा किसने शी हमें मिसल पाजुल चंद किताब तो का गिनते के अलम लफ्ज खला पावदा नविश्तन हालांकि आलम है मौसमी तरह और आलम चो खैमा जदी ना आप पता वजह पकिर शायद हम वो तो खला कोता हुआ अरबी ये माना है दाता के माना अच्छी मतलब माँ के पहलवान गुजदार बाकी दुरुस्तानी कह रहा किसने लफ्ज आलम है जी वो शायर तो का निसायद के किताबत का शाला चकर उदा हम आलम है तो ये बने किससे छे हमें बोझ जहली मंचुक पेसरा गुश्तगा अतकगा मिसल के कई शहर हैं तई रिंदुल आशारे आओ बस राज शहर है ना 5-10 बंदे आई हुआ तो पहलवान गुजदार हर एक की गोल लाते जागा गाल बुर्जा लाते जागा कम में होती बेलमनी शाही गुप्ता रावल मंत्रा 4-5 बंद बोश नो तो सारे बोश में 2 बंद बोश मोल्ला कासम शहरी मर्द नामर्द है बलराज में भी 2 से बंद बोश गुशी के दुनिया या इस्तीनी बादल ना दुनिया या इस्तीनी के बरसरे मर्दान शजीद एक साहते गंडे रगामी जंत गुजी ओ परबे गड्डी के दौर चमद रंगान सफी गुशी बादशाह या खंचे कार्य कुते कर छोटा और ऋषि च नामा देते ओ हिंदू ट्रेक की मसर बरे बोरवान अचते ता पदी रुचि आदमिया इबरत कुते बाज वश लक मिनट वजह उतिसाब ये सक्साब ती मेहरबानी हले मसाती मेहरबानी के सरहाल मजना बाजिंग कप पिपश कप तो वजह उतिसाब गुटसरा नु शेर गुशगा सारी बोश्तने मौका ज्यादा था सरदारा हमें बड़ा शनि महफूज करने का वास्ता मर्ची